letšatšing le lekgone le la bohlano ka gare ga ngwaga ke dipedimasomepedihlano nna ke sa le mankoko baby mpitše mo gwasha ke malela go thuma go buša sa go lele re sa re ye ke taba ya ka le mankoko baby re nyaka go kwa gore kabela gore ke tše di fintše ka reng wena go di kwele tša fetola bophelo bja gago tša bokaonafatša wa tseba gore ge di diragalela motho mongwe le yena a kgona go tšwela pele ka bophelo le wena o ka kgona e re ke go botse ke itimela dikgokaganyong tša leago o ipshine ka taba ya ka le mankoko baby o ka ba o theleditše o ka ba o bogetše se lebale go subscribe wena gore o kgone go di bona ka moka le tše di šetšeng di fetile ya ba le go letšatšeng le lekgone o e leng gore re na le yena re na le se se mongwe o mo botse se se matlhako Lady Anne wa ga mogowe dumela Tobela se se mankoko baby le kae ke gona o kae ke gona o tseba ka mokgwa ke ipsine ka go bolela le wena ka gona o ka reng ke betse ka moka ke dikweleng ba theletše le babogedi ba šetse ba dikwele fela a ke na bothata ka baka la gore o tlo ba tlhalosetša tsona ke dima gore ba tsebe gore ke wena mantle matlhako wa tseba ke dumang ka reng ka bolela sepedi de we o se bolelang ka gona se se mankoko baby wa tseba ka nnete ke nna mahlako mara sepedi saka ai re tla bolela batho ba phela ba bolela ba re mankoko o tlo re bolediša sepedi sa gago ke re sa ka se tlogeleng Bolela sa jaaka se gago. gagešo wena bolela sa gago tlhoka pelelo ke leboga sebaka se mphileng sona se se mankoko baby ke leboga motsotso o because ke a tseba gore ba bantši ba duma go dula le wena nna ke nna mahlako Lady Anne wa ga mogowe Okay. ke belegwe Newcastle kwa Zulu Natal wa diputša gore jwale mahlako e tswa kae Yeah. mama o tswa ga Zulu Natal papa ke ena a tswang Motetema okay ke belegetše Zulu Natal mara ke goletše Motetema Robertsdal gore wena o tswa KZN ke tswa KZN nna that's why ke re ha ke go kwa bolela sepedi se ke go duma because ke mopedi a kere jwale ke kwa ke re wa mna ke sa se kgone go se bolela de wa se bolelang ka gona so ke tswa KZN then ka golela ke thomile primary school ya ka kwa Motetema okay ha ke fetša Motetema primary school ka boela kwa ga Zulu Natal gape ka lo dira high school ya ka then from more than ka joina mama Joburg so batswadi ba ka ba divorced when I was 3 years old if ke a gopola so ke gotse le koko le tate mogolo kwa Motetema le borangwane le boragadi papa na le busy ka tša bophelo mama le yena a busy a dira nursing course ya gage mo Joburg then a ke fetša kana ke from 5 nearly from 5 then ka lo jona mama mo Joburg ke mo ke thomileng gona ge o tša bophelo ba ka otherwise ke godile ka gare ga wa tsa ke nga motho wa lerato ke gotse ke ngwana koko le tate mogolo wa bo ke ngwana koko le tate mogolo re a tseba gore bana ba koko ba re bana le go nogola bana le matepenyane fela ke a bone matepe mo go wena gona ne ke na le wona Ka nnete? ne ke na le wona e plus nna ne ke le favorite ya ba ya ntse ya ba gekolo ba ne ke le favorite amongst ba I think because ke setlogolo sa mathomo ka gare ga so ne ke na le wona matepe ya go gore re wena o ipshinne ka go godisa ke koko le ragolo ka kudu so go ntshwale o butse gore ke nna mahlako le di mo ke nne ke dirang ke mang hey ke na le dilo tše ntši tše that ka di berekisang go di describe I'm a qualified life coach NLP practitioner I'm a TV presenter host I'm an actress ke transformational speaker ke a founder ya Sisters Weekend sorry voice ya ka ne ke le kerekeng mabane I'm a founder ya Sisters Weekend mara tše ke di ratang ka moka out of everything ke mentioning ke gore ke motswadi okay ke na le bana ba babedi moshima le nngwanyana wow and ke yona ntho ke te kgatlhisang ka yona ke motswadi re tseba gore ka nnete ka mokgwa o ikgatlhang o bile o ikgantšha ka go ba motswadi mosadi o mole mong ga gola o ipotsa gore ka gare ga diphitlhelelo tše jaaka ka moka ge nka feleletša mafelelong ke na le lapa le leng laka ke tla be ke kweša gore ke fihlile mola ba bang ba ra lapa le eme pele mošomo wa ka le ditšhelete tše ke di nyakang ke nyaka tšona pele o boletse dilo tše dintšhi tše e leng gore wa di dira mo bophelong motho a ka iputša gore na ge o kgona dilo tšeo ka moka lerato lona o na le lona na a re thome ge re gola re pele ga ge re ka bereka re dirang re kopana le maratwana ra tsena ra tswa ka gare ga ona pele ga ge bile re ka kopana le bana ba e leng gore o boletse gore o na le bana ba e leng gore o ikgantšha ka go ba mmago bona a re bolele taba tša marato a re thome mo Osman Koko o boletse ka gore wa tsa motho mongwe le mongwe a gola o na le dilo tšeo nyakang go ba tsona wa tsa nna ntho e makatang ke gore as mahlako ga batho ba kgetha di-career ba re ba nyako ba maphodisa o mongwe a re ba nyako ba lawyera o mongwe a nyako ba doctor nna ne ke nyako go ba mosadi ke be le lapa laka wow a ke tsebe gore jwang this is something e mmakatšang all the time gore a ka gola ke le bana ba re nna ke tlo ba doctor nna ke tlo ba eng nna ke tlo ba ke ile sekolong because ba re ye sekolong mara after matric ya ka ebile ke a gopola ka a ke dira grade 10
ke ile ka tswa ka lo feletsa matric ka collegeng because ne ke sa understand le setup ya sekolo gore ga botsa ke nyaka eng ke mo ke boneng gona gore ga botsa nna ke nna ntse ba ibitsang creative a sena batho ba o tlo ba bya ka ga classroom gore ba ithute I'm creative ke mo ke dira ntho ka the way ke bonang ka gona so azang ke be le that ambition gore ke tlanya go ba le police wa ne ke nyaka go ipona ke le ka ga motso wa ka ke na le bana ba ka ba bantshi le monna o ratang wow ke yona ntho ke ile ka inyaka bophelong ke ile ke phela ke rapella up until today mara ya tsamaya ka mogwa ke re modimo wa tsa o tlatsa modimo di-plan tsa modimo ga se tsa rena ba rena ra plana mara modimo ke na decide wa e bona as much as ke godile ka ga motso na leng lerato as ke boletse gore ke goditse ke gogole tate mogolo ba nyetse up until ba hlokofala so ke a itseba that thing ya gore a ke re ke nyaka ne ke duma motso ko bonang ko kwa kona le bana ba 7 papa ka was the first born ko gae so ke godile ka re ga ntwe ke re I want to be like my gonja ke inagana gore ne ke nyaka ba le tshwana le my grandmother ene ke ba mphile lina la gage bele ke le yena ke mahlako ana mogoe so azange be le that thing ambition ya gore ke nyaka ne ke nyaka ipona ka ga motso wa ka ene ka gola ke a gopola batho ba after matric batho ba re o tlo ba eng o tlo nyaka ke nna ke lo batla ke lo nyaka mmereko ene ka tsama ka lo nyaka mmereko ka ba le mahlatsi ona le mengwe me kae ne ke na le 18 a ke thomo bereka ka ba le mahlatsi company ya pele ke bereketseng ke company ya ka gae so ke mo ke dithutile ntho tse ntsi ka gona abutu wa kana na le a communication company then ne ke le receptionist mo ka dithuta PR and all these other things then ka kena ka ra another company after I think a year later then ka ba botsa gore ke gopela lo bona ba bang ke tlogeletsa ka mo gae then ka kena ka ra company engwe ne le ya media ka dithuta then so ke mo ke gone ke le ka ba oh maybe it's not a bad idea gore ke be ka ga TV le nna one day ke mo ke le ka gahla go gore wa tsa ke bona batho ba ka TV ne gore ke tseba gore go diragala jwang ka ba le gahlego eo but still taba gore ke nyako ba mosadi ka ntlo ke go di shebana it's always been there so taba tsa ka tsa marato le tsona di thomile ke godile ke thomile go date at the very light age wa tseba ke ntse ba ibitsang ba re ke a late boomer so taba tsa mejolo a ka di thoma ke di thomile at the very ene ka kopana le lesogana sekolong wa tsa ke ngwana o wa batho an rata wa tsa e le age ya ka ke go pona ne ke na le bomba nna ne ke 18 nna le 19 re ratana ga botse up until one time ka kopana le the ladies now I've always been friends le batho ba bagolo go nna so one time ke tsamaile re tswile le these ladies ba bagolo go nna ba re go nna wena molisona le la ga go le tontsolo go funela ga ntshira ke ra banna ke best friend ya ka motho ba re o hloka motho o tlo go fang bophelo bo bo deservang ke re le bolela ka nna le re bophelo bo ke bo deserve ba re matlako ke le ipona gore mo botsana jwang bona body ya gago au motho o tlo go senyetsa nako o tlo ja eng ke re mara ke re gontšwa le re o tlo bereka le nna ke tlo bereka re tlo ba sharp re tlo pusha and ke la bona ba ra a etswa mo bang introduce go mogalajo o mo ke tlo mbitsa mogalajo because nna le mogolo go nna and almost my father's age okay la bona ele radipolotiki How? Matlhakore ke go tshwarenyana ga nyane. Motho o bolelang ka yena, batho ba bolelang ka bana ba bagolo. Bo sesi ba o ba bomma bao. Ke bo sesi. E ba ba dula le wena felo go ti ba ba le sekolong le bona go be go diragala. No, ne ke tlare ne le dithomi tsa squeezer saka. So ne ke phila ke le bona all the time. Ke ke ba tsere as dithomi tsa ka le bona because nna ke le ka ba le like motho ne ke mo bona as a mentor ne le yena mogatša butuaka. So ne ke phila le bona in the cycle ke la bona. So every time ba phila ba nthiza ba re wena motho wa ga go what's like rato morago bona mara o wisha guy e re go introduce ko somebody calling calling leveling ya ga ke leveling ke eng batho ba modimo because nna ke bonelang ngwana wa batho a le leveling ya ka bang introduce ka nnete ka motho ke reng nna le age ya bo papa ka so Hi, Rafula in love with this guy. Ne le ra kgwebo ile la ra dipolitika ke a gopola first time ke kopana le ena ko OR Tambo ke sa itlwaela OR Tambo ke sa itsebele o itseba gore ai ke a itseba rona le OR Tambo mara ne ke sa tsebe di phashitsi tsa gona mara ai o tla kopana le na plekeng e solo ke le excited ke na ole o sika pere o high heel kwai ke kentse lip gloss ke kopana ai ke re ibile o na le gray hair motho that time ke na le how many years 23 years old Yo, and I think yena kana go ile na la bomba 45 or something. Ke sa gopola ga botse. Ha ke fihla ke bona batho monno mara ka fola in love le yena WhatsApp. Mara ke inagana go njwale. Ke a bona gore as much as ke godile ka family ka ra la rato ne ke misa space se sa papa because aka gola le batswadi baka. Ke godile le batswadi ba ka.
you understand, from both the family, the side. wena bo tlhoka lerato le la So, papa ne ke nke ba go hloka file lona ka ro ga gwane le mama o na le mengwe ga meraro No, exactly. And le ena a ka godisha ke mama, a ka godisha le ena. Le then ana se gona bophelong ba ka. So a ke kopana le monno bophelong ba ka, it makes sense gore shile lerato le ke sa le tsebeng, because monno le was so gentle. Na le kind, ana le lerato, a ntlhokomela se semankoko wa tsa ke nyako botsa maka. And o ngweditse ke bereka that time when mo company ne ke bereka, ne tshetse ba mfrustrate vele. So what was happening gore banyaka gore una le space selling vacant for promotion. Banyaka gore nna ke train motho o tlo filang space se instead gore ba tshia nna ba mbie mo. So already ko mmerekong ke frustrated ke nyaka lo go resign wa bona mara ke se bore ke tjojwang ke a gopola one day wa tsa ke rapela ke le ko fasting ke re modimo mara there must be a reason why o mpele mo fasting, as much as ke sa tsebe gore ke nyaka ba eng ya bana ba bang ba kgetha after matric mara I'm sure gona le reason gore why ke le mo fasting. Ke a gopola one day wa tsa ke rapela because I've always been motho o yang kerekeng from ke godile ka ra kereke wa bona kereke has been number 1 monna. So ke a gopola one day ke butcha tšhomi ya ka kere a komputša ha modimo a bolela because ke kwa batho ba ntse ba bolela modimo a bolela ha le re modimo a bolela le mo kwa jwang sorry about that. So ke ya driver ke tswa mmerekong ke ya gae ke kwe voice ka mogare ga in my spirit ere mahlako ke go dirile ka purpose mo lefaseng. Yeah. As much as o sa tsebe gore o nyako ba eng mara o na le purpose ga gona motho o leng useless mo lefaseng. So ke re hey ke fonele tšhomi ka kere le re modimo le mo kwa jwang a hlalose gore o mo ka through people le wena o tla re one day maybe we are in a worship kana keng session o kweng ka rona le voice e bolelang le wena ke modimo ke re mara gore voice le ke ikwele gape ai ke tlogele ke bole mmerekong a ke mmerekong ba mfrustrate pele ke re mara modimo tsa ke nyako tlogela mo mmerekong o mara ke tlogela ke e kae because I ke tsebe gore ke nyako dirang. So monno ha tla bophelong baka o tlile velo as a hope, beacon of hope gore finally because I feel on tshepisitse wa tsa ke le godimo le lefase am put the way a tlo nkenya ka re ga di business ka re ga di politics le na ka bona go tsora mo a ke tseni am within ai mara ke ke tswela pele ka taba ta o rapela ke re modimo a mphe guidance gore wa tsa ke nyako ba eng. So ke a gopola one day ke le kerekeng ne ke kena kerekeng we ba bitsa Grace Bible Church e ya moruti mosa ko Pimville. So moruti mosa I invite this other pastor ba re ke Pastor Dick Khoza wa tsa moruti la o la nthusha o se semankoko gore today ke be the founder ya Sisters Weekend. O boletse molaetsa wa gore ke tlo bolela ka sekgowa are your frustration can become your vision. Mara before you fihla mo because ke nyaka go reconnect story say sa ragolo papa o le ragolo. So ragolo ante re tshepishana tsa mebereko le ntse ke bereka kere mara ke a bona gore mara ragolo ntlhokometša bone. So ke gola 7.5 mmerekong ragolo kgona mpha 10,000. Yeah. All of a sudden se nna ke nna ngwana wa sentence ke kgona le nna go lo ja di lunch sentence wa tseba wa bana bophelo bo ba reng ona le thembe ke sa irating mara ke tlo berekisa ba re ke bophelo ba di slay queen. Ke sa re ke nyaka go botša gore bo slayer na gona slay queen ke eng re se fapantšha bjang le motho e leng gore wa tlhapatlola ba o mo botse a ja tšhelete ga na theme ya slay queen a ke tsebe ga botse gore ke tlo re ga botse ke eng because nna go njwale ha ke le so ke tepona ke slayile wa bona ke I slayed ke go mo botsane ke kentse makeup ke hlapile ka mo botsane so ke nna slay queen and o mongwe tlo re slay queen ke batho ba hlapang ba botsana mara ba ile nya ka tšhelete ba nneng a se ntwe ke dirang nna ke rata o mo botse ke rata o hlapa ke rata di black tse di botse mara monno lo la fihla bophelong baka a ntira gore ke tsene man ka gare ga bophelo bo ba sentene ba gore ntwe e ne nthusa gore ke ne jwala so ne a se nna motho di champagne mara ke rata o tsamane ke rata botsamai ke rata di black tse botse o bona bo di hotels these classic hotels ne le bophelo baka bo and I make sure wa bo funda le ena so tšhelete ke golang a month nearly 7.5 so now I'm getting 10,000 on a weekly basis. What are wena botse ba girlfriend allowance? Nne ke tseba girlfriend allowance, you understand? Ning wa go and ka mo o ska lebala o ntshepisitse gore o tlo mfa mmereko o mongwe le di company tsa ka ke tsama ke lo register a company because o tlo change bophelo baka. So now ke frustrated ko mmerekong o abang value abang hlompi. So ke dirang ke ra man ke resign na mo mmerekong. Ke manga hlokang 7.5 out ho ja 10,000 girlfriend allowance. Ka resign se semankoko 6 months down the line ke mo ka ra relationship e. Ka le botsa bosa ka gore na ke sa go hloka. Sharp. Ile no some value ka tsamaya. Ke na ga nne go reng ile ke resign ka September.
because ke a tseba gore January because o dule ko nna mpempa until January ke tla be ko sotile out aowa ke a gopola ebile ne re na le di-plans tsa gore ka December na le ena re tlo flyer re ye di-Maldives re lo wa tsa keng a ntshepishitse wa tsa keng ke na le ditšhomi tse ntšhi nako because ditšhomi mo go na leng tšhelete mo go na leng opportunity di tlo phela le gona wa re phela ditšhomi tsa ka e le nna ke na le ke drivang amongst all my friends ke ba rwala ka dikolong re ya di-sentine re je di-lunch re dire December came I feel December tse re tsamaya re ye Maldives a motho o ntlela ka ditori tsa gore awa nka se gone mmerekong ba re le solo awa ke mo understand amphe tšhelete re tsamaya e spoil I think ne re bo ma 20,000 e spoil ke mang tlo complain una le tšhelete ke tsamaya le ditšhomi tsa ka le nna ke se ka mmona ka December obo mputse that time gore yena ha nyala o tswa ka ga divorce awa ka motshepa le nna awa gona bothata January yatla ke re ke fonela motho lo wa ka gape ke re ke phela re fonelana phone ya the subscriber you've dialed is not available o try come Swan ene ka try come Swan ya re come Swan comes 6 months down the line wala tlhela tulo ha wa ka tlhela tulo munno la gona jole ke shetse ke resign mo ke butse posa ka gore wena ke sa go hloka gape ke re motswadi ka ngwa ke dula le mama Soweto motswadi o re wena bana ba lo nya ka mebereko no bereka ga botse o resignile o tlo fepa ke mang motswadi wa ka na kwatile mama na senya ke o kwa selo nako eo and ke mo understand because ke manga re le o resign because mathata a gona ka ra moshomo o mongwe lo mongwe ke resignile voice ela go pela voice ne go botsa kana gore ke ikwele ke driver ke butsa tšhome ka gore a le re modimo wa bolela o bolela jwang ya bo ya re ke nna o go heditse a ke re go butse ka rona le purpose mo lefaseng now mputse gore purpose ga go ke ka re modimo ke mo ke alla ke ka ka moreng ke tshwere bible ke tshwere ntwe that's when I went to church for that church service ele pastor Musa na invite le pastor Dikosa a bolela mantšu a mabedi fela that a changed a fototse bophelo ba ka up until today o rile your frustration can become your vision are right now how do you so eng into go frustrating ka mogare o feelang ka re o ka dira something ka yona ka re young women a gona ngwana wa mosetsana o tlo feta ka gare ga mathata ke fitileng ka gona ka yona experience A1 e ke tswang kona ka motho o mogolo o tlileng bophelong ba ka a fitla mpotsa maka nka ke tsa mpotsa maka a ntshebisha le godimo le lefase a ntlogela jwale ka re God I will never allow another young girl gore a tloge a be ka gare ga mathata le ka ga gona and then ka nnete modimo re tlo dirang ka yona ntwe ka ra ke tsebe modimo re a ke re ba gona the young girls in the community because nna ke go letse disabapong ke bile mahlatse my brother my cousin brother anjia for years ka dula le ena le mosadi ga disabapong so ke tlwaetse bophelo ba Basona ke tlwaetse bophelo ba Fourways ke tlwaetse bophelo ba Midrand so a ke fihla Soweto now I have to go back home a ke fihla Soweto ke culture shock gore ka itotlo go bona bana ba basetsane dikhoning le bashimane ba dira so a ke feta ke lo reka borotho ke dira something ke ba nyana ba modimo re se ka ba jaja le wena o na le story sa gago ntho e ka e dirang right now ka frustration e gore o tsamaye o kopantse group ya banyana mo ka dulang le bona o ba fe maele ka bophelo so that ba tlo avoid dilo tseo di dirileng le wena that's when I started ka thoma ka approach dikolo around my area ka fitla ka ba botsa ka re ke a tseba gore le na le ntho ba ibitsang LO mara nna ke gopela go tlo eda mo subjecting eo ke tlo ruta bana ba banyana ka taba tsa modimo gore ba tsebe and discover gore ke bo mang because one of the things tin tirileng gore ke dire ke tšee certain decisions mo bophelong tse seng sharp gore ke godile ke sa tsebe wa bana as much as ke godile ka raga family ena leng batswadi ba nratang kukule tate mogolo le borangwane mara ha go sena your full time parents o tlo lose identity you're going to identify yourself ka but boiling around bona le di cousin tsa lena tse ntši tse tlang 1 minute you wanna identify ka cousin eneng because ha o tsebe ba ona motswadi o toreng o tlo go guide gore mahla go dira so ba go rata mara guidance ya motswadi ya hlokagala tediswa ke le ka tsamaya ka lonya ka lerato go mang go ragolo ole so ke godile ke le ngwana o sa tsebeng gore ke nna mang ke nyakang tediswa no go bothata gore ke re ke nyako ba doctor gore ke nyako ba because ane ke sna role model mo pela ga bosfatlho sa ka tompontšang gore shibubuphelo tediswa ke role model ka ne le mang kokwaka ana le bana ba bantši that's why le nna ke nyako nyala ke re ke be le monna le bana and this is something I still hold it dear to my heart even today I so change as much as go ntšwa le ke le a TV presenter ke le online radio host ke le an NLP practitioner ke le a life coach I still have that desire go ba le family la palaka le bana baka
o sa bolela ka lapa le bana o boletse gore o na le bana ba babedi ba o ba ratang ebile o kwa bobose bo ikgantšha ka go ba mma o mongwe wa bona o mo dirile le papa o re fetsang go bolela ka ena gona bjale o sa le a subelela mogala wa re the subscriber goba ke o mongwe leetong la gago la ke leboga modimo gore a ka ba le ngwana le ena watsa Sesemangkoko sometimes that's why ke re modimo o tla go kenya ka gare ga mathata because a batla go use ntho eo e tlo ba ntho e tlo bang ntho tlo go fang bophelo lefatsheng nna ke rata as a life coach ke rata go tekela di-relationships ga gantši because why nna ke bone di-flames ka re ga di-relationship okay nna ke di bone leina la ka sentse e be ke di bone ga botse matlhako ke di bone nna sentse ke be matlhako ke di bone le di mogo our di-relationship tsona ke di bone wa tsebe and ke na le pelo e botse ke na le pelo e kgolo ke rata ke fana ka yona ka moka ke bile di ba re lena le fanang ka lerato a le khwetši a re le hwetši and re attracta batho ba leng broken in most cases so monnola ke leboga modimo a ntlogela le ngwana because nka ba ntlogetse le ngwana ne ke tlo dira jwang ke ile ka ba fast forward after ke shetse bophelo ba ka shetse bo le kaone ka 2018 ka kopana le lesogana oh what an amazing soul. Wow. He was. Okay. What an amazing soul he was. Ka kopana le sogana le lengwe ne le tswa ka ga divorce. That's ke phela ke attracta batho ba na leng drama nyana nje. A tswa ka ga divorce ka kopana le na le bana ba bashimane ba babedi. Ka titirela family ela ne ke phela ke to gopella go modimo re ka e hloka. Ka titirela yona. Wa rabaka 2 years down the line ka fall pregnant. A tshetse le 10 ya ka gore na ke tlo enjoy go ba mme. Ha wa ke discover go le sogana le la ka le busy la chita ka le chomi yaka banna la ba lantšha ka ra ga ntlo e ngholeditseng yona gore ke tlo gone go disha bana ba ya mpotsa gore yona a sanya go ba ka ga relationship yena o la pilo nya ka space ke gopela ke tšo ka mo ke lo tenya ka la space sa ka le ngwana o wa ka o wa 3 months o tla re ha shitse a le shapo tla tlo re lata ke gopela tlhlose tebe ga botse o boletse dilo tse dintšhi kana go ete o khweditse le sogana ka 2018 le go botsa re fetsa go gagona le mosadi le na le bana ba babedi ka morago mengwe re mebedi wena wa ba mmeleng a go ntšha ka ntlong ka lebaka la mogwera wa gago mogwera wa ka o ne ke ra ke posta bona dintho ya rena ya go posta maphelo wa rena re bea maphelo a rena go social media rena re ra posta re bontšha batho kanti a ona le batho ba re lebeletseng ba re a ka se bophelo bo mogotso wa ka na phela a dira ene nanyetse na ke tseba anyetse ha ke thoma ke posta le sona le la ka le bana ba lona because a ke ne divorce ya ga ne le final and nna le mmago bana ba ne se tere sharp because ne ke kgone lo lata bana ba ebe bana ba ka ba fihle ka weekend wa tseba re ba fihletse go nna o ke la bona so ne relationship ya ka ne le sharp le motho so ke posta dilo tsa whatever activities tse re di dirang le sona le la tshome ke tlo comment or yo my friend those boys they look so good on you ke go thabetse family ya gago eng ke yena motho ntshitseng ka ntlong monna o no reng ge o tlo tseba gore wa ratana ebile o ratana le mogala wa one day ke a tsoa ke ne ke before the first time ke go hwetsa gore monno o dira my tie because nna le nna ne re na le relationship e botse phone ya ka ne le phone ya gage a ke nyako berekisa phone ya ga ne ke ka itsa anytime mara go fihla nako mo ne ke na le 6 months pregnant ke a bona gore motho o phela a le phoneung so ke putsa gore motho mara na enjoy a conversation le nna all these years matša tša gantse go change teng one day ke re ke a tsoa ke go botse ka ra I'm a very spiritual person ke re ke a tsoa ke kwa moya wa halana gore kwana bula phone e mara modimo a wa mara a ke se le password because ena le password matšatša ere 1 2 3 4 5 ke tse wena a dirile password ya mohuto le ena mara ke dire 1 2 3 4 5 ke tsene ke kwa good morning my king ke re monna ka ba mmitsa my king ka montle nna ke mmitsa ka lina ina ba mmitsa my king ke nna ole ke re ke bona di message ke re yo ha ke screen cap wa hlapa ka ntwe ke screen cap ke molate ke re ibile ke a tseba gore why majaja only distant ke because of this ibe morusi ke re wa tsake then ke fihla meroko ke tsama ke meroko fihla meroko mara kona wena o high risk go ntjwale o ela ga o re hwetse mogotso ka bolelang le yena you know what mara o ska ba gona mo ke tsama wa ke boele ga ile wa tsakeng re be sharp for 2 weeks nyana after 2 weeks one day ke re wa tsakeng how ke save number ya motho ke bone gore motho e ke leng competition ke ene ke mang a ke re ke a save number e gona ka mo ke tshong ke mogotsi wa ka yo that's how I discovered gore mogotsi o mmotsang ge go le bose le ge go se bose at that time ne re se re close mara ne re bolela wa gona ne re se close at that time ke mo phone le ke re mogotsi ha wena tshutse tseba because ke bone gore na le message gore na tlile ka lapeng la ka one day na ke ile ga e Soweto because mama o dula Soweto so ke ile ka bona gore ke ile ke tsena ka hwetsa snippet sa ka sa dining room si bule ka mara ke sa nagane gore maybe moya o ile a se beta a se kuka ba tsaba banna ba jwanga ba shedi dilo wa bo so ke mo fonela mogotsa ke re ha ko wena ga ntse ke latla mo a nna ne ke sa tsore ke mona ga o tsebe jwang cause o kile wa comment wa re
wa ba bona batho ba Well, mo and upela statuseng. umbona nna ke a posta nna mankoko ke rata o posta nna I'm one person ke rata o inspire people ka di pictures that is why ke rata TV so ke rata o ba because ke rata o inspire batho ka o bolela le ka whatever ke dirang ke share le batho o ra o tsebe jwang gore motho o ne le motho wa ka a to me a rena sa tsebe gore ne le motho wa ka o kae monna wa gago le mogwera wa gago gona bjale tse bohloka di fele ngwanesho ra lokisa dilonyana ngwana a tswella 3 months ngwana a le gona monna ke nako la mpotsa gore yena o lapile go pela space o nyaka o te sort out o fila gore a hila ka divorce ke re ha o hila jwang because ne tshetse re sharp na le wena ape le tla go re tla go le re swara 3 years go njwale ke nako la nyaka ene nna ke na gang gape kere as an independent woman ka tinya ka townhouse ya ka dira ka tswa ka dirang ha ke fetsa go tswa kele ke a bona a shitse ba poster ke le movile in o berekisa dijwana tse rekileng ke nna ka ntlong ela everything because ke tseri lo tsa ngwana le diaparo tsa ka ka tlogela everything ka lo thoma from scratch wena le monno be le sa tlhole nyalana ne re sa nyalana mara ne re dula together for 3 years wa tswa phela bophelo ba gago mogotsi a phela ba gago bo rata go mogotsi a nyaka phela baka ka ntlong yaka ke tseri diaparo tsa ngwana fela le di prem le di coat le everything ka lo thoma fast ke thomile fast from spoon a ka tšea le sofa ka tšea le anything ke mo sile le ntlo eo okay a re bogautša gona mo bophelo ba lerato le monno ka baka la gore go na le ngwana wa bobedi yena o tsweletse bjang wa bobedi ya wa tsa ke ntse ke re modimo ne o ska gopela gore modimo ke nyaka go specialize in this area because ke area tlo testang ka yona a ke re ole ke gopo e feletsa so o tlo kgona go understand yeah then ke tswile ka ntlong ngwana a na le 3 months akere ra dula ka kgwedi ya bo 8 ke tswile ka ntlong monno wa ka wa mpotsa gore o tswa Eastern Cape o mpotsa gore o na le covid how covid eng ayo ke that time ne le wa tsa covid ne le re bolela ka papa ngwana bobedi wa pele then covid wa pele ke nyaka wa utswa ke mogotsi okay a buya Eastern Cape a rona le covid ka bo ma September October November December hlokofala re bolela ka motho e leng gore o tlhokofetse ka mokgwa a sa le go lefatsheng yena o la tsereng ke thomi o hlokofetse yena benga o tlaisha yena ntlaisha mara before hlokofala o la ke nna ke mothusitseng gore ya sepetlela ke nna ke mothusitseng gore a fole o ke la bona o tsene sepetlela ne ntse ke mothusha ke a ba a hlokofalla sepetlela then ke nna o la ka ke 2020 hlokofetse ka 2021 ka dipotsa gore relationships ona a ke sa dinyaka mara ntse ke dirileng osman ka gopola modimo ka ke bone how my impact ibile ba gona mo monnong o le ga e rile a ntlaisha mara ke bone bophelo ba gagwe bo change in a positive way ka re mona modimo as much as given ka re ke attract batho ba leng ba leng broken ke rata this thing because o berekisana le modimo o bona motho a transforma bophelo ke rata transformation wa bo ke re ke gopela this time around wa gopola ke rile kone ke nyaka o nyala ke nyaka monna ke nyaka o nyala ke nyaka lelapa ke a bona go ntse ke godile nka sa kgone go dira bana ba le ba 10 ke ba nyaka mara ke sa nyaka family eo ke gopela o nromele monna o na leng bana ba bantšinyana nna ke tla ela ne ke na le one that time o no tloga go gopela modimo bana ba bantši le na le understand that's like a le gopela gore le nyako ba di TV presenter le nyako ba di docs nna ke gopetse lapa I've always been a builder ke gopetse modimo gore ke nyaka o ba la ke nyaka mo go ba mme wa lapa tlo go disang bana that's what I always wanted even though modimo mphile dilo tsa gore ke be TV ke be this and that still my that prayer ka mo gopela gape ka 2021 ka re o nromele monna go ba le bana ba bantšinyana mo B5 nyana o kae monna o modimo a nromelana ka ke rapetse ka 2021 ka 2022 ka kopana le lesogwana 2022 a kopana le lesogana leo and ke a gopola re kopana le yena ne ke lo ipapalela golf somewhere ra kopana nna le yena ya ke kopana that time ne ke sena nako ya gage the first time re kopana mara ntse re tswela ke mmutsa gore wena kona mangwe tswa ka ra bolela ke hwetsa gore o na le bana ba 5 ne ba ne ke banyaka mara situation ya gage is a bit complicated because nkare go na le motho ka gare ga situation mara ke na ke botsa gore re tla bona gore re tswela kae ke ska itja serious ke re tswele phela ka relationship re ntse re havela fun ngwana bobedi a fihla okay so go ntse le ke na le ngwana o na leng o lo tswara 2 years so relationship ya rena e ka re ga mathata e shake what's I king ye we nyaka part 2 mathako ka part 2 because ha re ka e bolela ses mang ka sfetch mara ntse nkgatlang ka yona go gore the day ke tlo dira part 2 batho ba bantši ba basadi ba tlo ithuta ka experience yaka nna ke nagana gore ke nna le metsotso e mebedi ye leng gore re ka feleletša ra tswalela bophelo ba gago ba matlhako o phetse boima mane lerato lona ebile mathata
ke kwišitše gore o tlhalositše ka mokgwa e leng gore go se godiše ke batswadi ba gago go ba le seabe se segolo go goleng ga ngwana mongwe le mongwe ke a se dumela seo ka mabaka e leng gore o fane ka one gone bjale a re lebelele gore ka baka la gore o transformational speaker mathata a kopaneng le ona a fetotse bjang bophelo ba gago a go agile bjang gore o be mosadi o leng yena gona bjale e le ge re feleletše wa gopola mantšu ale a kereng your frustration can become your vision so I didn't just ke tšee mathata a ka ke wa direng ko ara wa letlhong gore batho ba bone ke dire no ke tšere mathata a ka tsamaya ka approacha dikolo ke na le di-mentees tse ka re 250 tse ke fetotšeng maphelo a tsone ke tšea ke tsamaya dikolo di orphanage home ke bolela le bana ba basadi ka taba tša maphelo a bona number 2 things ne ke focusa ka tsone ke modimo le identity because those 2 things are important ke tsone tse ntirile gore ke be mo ke leng gona today ga o sa te tsebe gore o mang bophelong o tlo fola ka ra anything o na le sisters weekend ba e leng gore ba nyaka go tsena mo e be bomma bo sesi bana ba e leng gore ba nyaka go fetoga ba nyaka go agega maphelong ba go hwetša bjang ba ka nromela email go ntšwale re a thoma re a boela gape di-activities tša rena ko sekolong ke tlo bereka le dikolo gape akeng ke ile ka tša kepe for 4 years mara in the meantime ba ka nhwetša ko social media accounts tšaka mo Instagram ke nna Mahlaku Mahlaku the coach Mahlaku the coach ko TikTok ke Mahlaku the coach ko Facebook ke Mahlaku Lady N Mogowe but email address ya ka ke ladyNster@gmail.com so ke yona mo re ka kopanang gona and have our coaching sessions Mahlaku leeto la gago le buile boima e fela go fitla mo fitlhileng gona bjale le bonela ka re le tlhakana fala kwa pele le ge e le gore papa go ngwane wa bobedi re emetse karolo ya bobedi ya poledišano ya rena le wena go taba ya ka le Mankoko baby re le bogatlhe wena tswela pele ka sisters weekend o fetola maphelo a bana ba bangwe ba tsebe gore thoma pele o ithate pele ga go ka tšela rato la gago wa lefa motho mongwe o lebogile nako ya gago ke ka mokgolong re fitla ka gona mafelong a taba ya ka le Mankoko baby le tšatšeng la lekgono e ba le mafelo a beke makaone wo ke Mahlaku yo sisters weekend ke mo e leng gore o kaonafatša le go fetola maphelo a bana ba bangwe gore ba se ka sepela leto le e leng gore le ena o le sepetse go fitlhela re kopana gape nakong e tlang theeletšo thekgo le lerato la gago di ntira se ke leng sona tata